Dragi moji, dobrodošli u moj prvi ikada YouTube travel video. Ukoliko ga, naravno ja objavim, ukoliko ga budem znala etovat, ukoliko bude interesantan i ukoliko ga objavim, dobrodošli u njega. U ovim, nadam se, YouTube videima ću vas provesti kroz neke gradove Bosne koji će bila sa bratom i njegovom djevojkom. Mislim da će biti jako interesantno putovanje jer u nekim gradovima smo bili, u nekim nismo, tako da imat ću materijala, ono što znam da trebam snimati i ono što ću morati improvizovati da snimim. Tako da vidjet ćemo sve. Sada sam išla da naskujem goriva, a sada idem da pokupim brata i njegovu djevojku, sve stvari koje smo ponijeli. Ja sam naravno ponijela pola garderobe. Jer vrijeme je toliko promjenjivo, a mi ćemo ići sa sjevera ka jugu Bosne, tako da se moramo doslovno splanirati outfite za sve moguće vremenske prilike i neprilike, koji će vrlo moguće biti, jer jutros kada sam ustala 6 sati bilo je prehladno, ali je tokom dana, evo već 10 sati, prosjalo je sunce. Tako da sve ćemo uglavnom vidjeti, sada da ne dužim ovaj uvod, upoznat ću vas sa Mirsom i Alinom kada ih sada pokupim. Malo smo okasnili sa snimanjem, trebala sam da vam predstavim Mirsu i Alinu kada... Nema crveno je. Dakle, trebala sam vam predstaviti kada smo krenuli, međutim imali smo stajanja i nisam. Sad smo stali u Fizz Vitez i neplanirano smo odšli u shopping, ali uglavnom da vam predstavim. Ovo je moj brat Mirza. Ćao. On jako mnogo voli da priča o mene na kameri i iza nas je Alina. Ciao. Alina? Yes. Do you want to introduce yourself? Hi, I'm Alina, like she said. Yeah. And I think she said the girlfriend of this guy there. And we're going around Bosnia. Yay, we're going to Bihać. And Where are you from? Dominican Republic, and I live in Germany. I won't say where because we get famous. Is this your first time in Bosnia? No, this is my third time in Bosnia. Okay. How do you like it here? I like it very much. It's very hilly. Yeah. The food is really good. Okay. The weather is a bit weird. It's just like all weathers in one. Okay. But it's nice. So we are going on a trip? Yeah. I mentioned Bihać. Yeah. And I have never been in Bihać before, so this is my first time. Also, rekla sam vam da ćemo posjetiti neke gradove u kojima sam već bila, ali neke u kojima nisam. Bihać je jedan od njih, a Jajce sam bila i to nam je danas prva stanica. Tu ćemo vjerojatno tako noćimo. Bihaću noćimo, znači to nam je druga stanica danas. Tako da ćemo tu danas prvi dan vjerojatno s time. Do tada vidimo se. Bye! Bye! Kao što ste mogli da vidite, stigli smo u Jajce. Prošli put sam bila, prošle godine, i ako se sjećate, bila sam na zipline i ovdje. Ove godine nećemo, zato što mi je previše mrsko vraćati ponovo gore opremu. Uglavnom, sada dole stozimo, pa ću vam pokazati kako je ispod vodopada, jer prošli put sam bila ispod.
vodopada u Jajcu. Otišli smo na Veliko Plivsko jezero gdje smo naručali. Mislim da imam par videa koja ću objaviti. I sada lagano krećemo prema Bihaću. Mirza je preuzeo volan. Ja sam zaista umorna, spavala sam svega 3 sata večeras, tako da ću ja sada malo da odmorim, pa ću vjerojatno u pola puta ponovno uzeti ja. Ali eto, vidjet ćemo, nadam se da će Mirza dok ne dovuče do Bihaća. To je naša sljedeća stanica. Dakle, trenutno se nalazimo otprilike na području Bosanskog Petrovca. Idemo ka Bihaću. Ja nisam zaspala. Mirza još uvijek vozi, to je takav update. Jako smo umorni, da čekamo da dođemo u Bihaću apartman. Otprilike za nekih 40 minuta ćemo biti tamo. Mislim da će biti neki interesantan video, ako će 90% videa biti put ka Jajcu, odnosno Bihaću. Ali mislim da je za prvi video i to jako dobro. Zdravo, dragi moji, samo da vam se javim da smo napokon stigli u Bihać. Evo nas trenutno u apartmanu. Idemo se istuširati, idemo napokon let spavati, iako je tek 9:15. Zaista smo umorni i sutra nas čeka jedan jako dug i prelijep. Tako da laku noć i vidimo se sutra.